Jesus Christ sa Jerusalem do ong bua lai ne ong bui ji okay no he will die there tao mà lý lắc chừng này sẽ full prepared như mấy anh anh yong mấy sinh anh tao mà tao lý lắc sẽ prepared như mấy anh bukai ong bukai ấy anh tao mà lý đại bukai lý anh gì bu tao chừng này hà tao story tao Bible này yong yong bu story nghe tao chừng này Bible ngô bu story dân ta lại vấn đề anh ấy này New Testament mà Gospel lại mà chỉ số lưng bộ chúa hay ngao de lại vấn đề cha mà họ đâu ngao ở tâm mẹ chú lại một ngon hay ông bố chọn lại mấy gì anh yêu Mark lại một ngon họ bố Luke lại mấy gì đâu kia bu akan một ngon họ bố họ đâu chỉ số Jerusalem de opungi ông yang kia si ibu ba tau ba story tau ba Matthew Mark Luke John họ đâu beli mà không có mà ôm ngon tao mà teman de listen japa bua it is so significant no hado story ya chamloi yong bu chine hado Jews lan chingno chamloi wongpong na meng ano sa abu teman Christian lan chingno chamloi wongpong na meng bu chine se tao ba hado lai peli ma kawang nyan ang bu ngonang yang tao bu teman listen tao na tanya Palm Sunday today is Palm Sunday Hang boy, tao Palm Sunday is hôm nay Passover mo hado ilang na ngay nang thằng này hado Palm Sunday hay Passover mo nia celebrate ni mình gọi yong cảnh ni mình yang mo nang Palm Sunday bay bua Passover mo yeni bu mo Jews lan ching ne yeni bu mo hado next week ki ngola kaja si ibu hebak ma teni bu hat ki hado Palm Sunday tôi sau yang na ngai bu ngonang Jesu Jerusalem do opungi ong bua haki bu jumo ong ngonang next week ka iman ching ne oleng no Jews lan ching na oleng haki ke teman demong do ong la wang peng ala mo oleng mo tôi yang lak ching ne si ibu ching ne kada ma bua Jerusalem dia advance on tai ngo yang ki hang ne Judy wanglam me 20 kilometers from Jerusalem abi hi si be ocean 20 kilometers bel mong ngo hado compulsorily tau iman ni bu mo Passover mo tawa Jerusalem mo la si yang ngo anyo tau ki mu ocean sangya katai foreign countries me ocean neighboring countries mo ya be Arab countries me yesi kama se chai sungo ya bai iman noi opposition apa yang Jerusalem mo ha bu sungo bu jing ne Jerusalem de tau mo ma kada angang chim ta bu ngoyang ki hibak lebi 5-6 lakhs kada ba ye pai mun pai bu kai hado wan dia hayang tau hibak me hado Passover hibak me iman chun hum bua lok yak no hado teman oleh hebang ma chongpak ya buki oleh hebang ma teman konyak so buki atau Passover hebang ma imana hado lok yak ka pangkalang sejunyang mo bu yani imana iman jingne hado lok pe tawa symbol of nationalism no Israel katalan jingne Jews katalan jingne flag ki buja hado lok pe Yung odam mau hinang ja hado lok pe dala yang yang Jerusalem de tabalan teman emere tumi tadu tau ngiyang bu akan be meto palm trees yang pilik tawah ngonang tau ki hado chun yang mo bu hebak chame ngai ni bu hat ki mo la kaja sengo wande tini bu hat ki Jesu Christa Jerusalem de opu ngia ongeng ki hayang tau mo he paka Israel nan jing se chamlui wong pon meng ko hang ne si kama iman Egypt ka dong ma over 400 years ra na ngo apayang Mosa kaya iman Egypt mapu yan na taibu ya taibu deliver ne meng bu political liberation tau bunyi iman independent tau bunyi Egypt mapu hatu
commemorate na meng bu iman hadu take to yang hadu celebrate na meng lak chine wang chik pai bu hai hadu hi bak me mosai kawang ibu kia ni ha tôi đâu nóc xa li li hay yang hadu ni yi ya to numan tadan post sao wang hi fix na meng yang bu post to ki bu post me ano to pang si ha atang ma pen bu ba hangge lak to da siling lin tu kia to atang nu wen bu ba ya pang se pang pen tang pen ma chứ pang pen ha ku wen bu ba to da ha ka pho bu ke iman to ni ya hay yang left to right to pho bu ke iman to tang pen chi sing ha hay yang với ni pho đâu si bu jing ne se pho se te ki pho bu iman instruction pha bu kia hay yang với ha do me listen ayong chang ngo bua hi bak cha ma tang pen ma jisu christ tu bu kai ya ka dong yu kong ko bu yin ni la no chao ye to ba yin ni la to ba listen na young advancement 1446 years si shou me Egypt ka dong lim bu tu mu hau ngo yang ke ka ran to ye sin phai me nak si sing ya mu manang scholars an to inang yang adu shuna yang to na hado yi pho yang phai choose family hado tang de wang tang chong pa yang lo phai yi pai phai yang pai ni yi pho bu nok nok khong ko de pai bu yang che yong ba si bu li li tong mo ka ma tu do bu no yang tau ya hado ni ha se kwa yang yi ji poi le meng yang yi ji yang poi barbecue ma shek yang ni ya yang sendo so yang shu so yang anio pel kap yang mamam sa hatu si bueno tangnen tau ya over wang tang song pa yu yang cheong balan doi kala kai Israel ka Egypt cheong balan doi la kai hawan de numan phat tai la tau ba ka ngau yang ngo yang ki hatu message sa iman pa yang ngo yang ki tau ching ne mamam sa ha so over wang tang song pa Egypt ka dong bu cheong balan doi mangsap ya hewan de next day morning ni chama cham se Jews Catalan Egypt to yang tai hui no tau me ya san lak cha to ngang bu ya dak sang sin bu jing ne mu ngau tai ngo bu jing ne ye se ka ma le ngo bu lo ye lo ok bu jing ne se ka da cha noi to ye to bu ke to na ba mong dong ya ka wang ling bu ya san ya le bu to ya atak yang jing kai tai bu ha do bai second hayang bu first miracle la chao to ye to ba got that over 1.5 million si kama over 5 lakhs got that ba ichi mo khoi to an ran mo khoi timi teman MLA ya konyang na silan minok rana ta bu cheng i chai kino Egypt kadong me got that over 5 lakhs Egypt kadong me Jews lan ran mo ingi hiang to mo bua mo sa kawang asun tayang i kaya yan okeng ki tau jing ne wang che Jews Catalan ne tau ba festival Passover festival ya nang hayang tau mo hi bak ma iman hang musi tamana oleh hem lo nang dan seng kem nang mai yong hanang ano iman mai yo hapu yong mai bu meal morning meal evening meal hado hapu hayang yum nok tai bu no tau ngoyang ki iman me tau ne meng bu jing ne song ong ma nak si Jerusalem ma nyoi tau lak thai se kada ngang advance ong tai bu 1 week se song ong tai bu tau ne meng bu jing ne se teni jisu Jerusalem da okpungi ong wan da kada e ong bu tan ne pai bu ki pa advance pai so dai ngo bu kai ong song ni bu ki mu ha ke mu ngo tau bai se meng song ngo teki hang ne jisu yong mong meng yang ke hayang tau ma mong meng tai bua alam mang wanang hayang tau man point cha misuse of the temple kadalan kawang da kumlang nyoi ba yong misuse ne ye chi bu ba lam ba chu na wo dai ngo wang che teki ling dai ngo tau chine se jisu mong dai mai bu anyo
ni su ba mong de mai tai bua injustice yum nong mong mu injustice khắc siêu yeleng bu yo ki sang balan de cham loi no ka nau bu tôi sau yum nong mong mo yang ki Jerusalem yum nok ta lai wan de iman na compartment mo yang ki haki bu nyoi ha do ma priest hay ong lak tao nó hay wang peng de cha mai ong lak haki bu achao nyoi tao mo yang ki tao mai ma anu jam compartment cha mo yang ki hang tao ma tao ngang balan anio Israel natanlan Jews natanlan hay shot lak compartment tao ki ngoi yang ki ano tao tok pai me hai sekolan shot lak haru sekolan shot lak da se tok pai ko ma ngoi yang ki ano tao tok pai ko kai win ngai ke ma teman kari ang nyoi ki bu ma tao ma it is for the Gentiles no you lan jing ne ba u tao ye ko ma ang yang ki hayang hado pai le bu mu pu ngu nga pu hado kongkum pu business market hado tao yenulan yob lak chena pai lang nyoi ba ngo bu no injustice tao de bu ji su ya tao chena mong ye mai bu hai mana Israel ka wong da kum lak chena sa pai bu yang ayang boy tamana iman chena tok pai nyoi cha pha bu yang tao tok pai nyoi cha pha yang noi tao noi market na lưng no market chính ha market e bu ye cha yo Saturday chumuk de ma market no tao phải siong market e bu cha ha do kum jing ngo bu cha tao ki ngo bu jene se chi su tao da la yang tao Yesu tao ye mai se nga bu nge na anyo next point chi su hang na ha do da mong ye mai bu si si kama systemic evils this is kama highly complex systemic corruption tao ma corruption mo yang ke hado yum nong me hado kum jing me hado hangi corruption si si kama tao phai me explain meng ta la sa tao point nan hai inang anyo tao me jisu mong dei mai bua lack of spiritual worship kum na pai bu ki kawang cheng i bu ki hayang koi tao ma yen bu ngao la na inang hado ma kawang koi ching mai lung lak hado mayang important je ji hayang boy iman jine business iman jine sengen hang pai la hado ba hai importance ne wayang ki ano formality no formalism wanglam hangi bang waya tradition hangi bang waya tau ba de yo sang yak hayang boy kawang angan along tau kawang bum mak pa bu kawang pak win bu hado tau yang tai lak hado ba yo ong shui tau ba akeng na yichi ba wayang ki tao jine tao ba lack of spiritual worship tao de la yang ji su mong ye mai bu na anyo commercialism hado chamloi phai bu nyoi yong cha ne supermarket ne ngoyang ki tao jine hado phai bu ya a tao ten ning a chai mu bu pai bu ten ning noi tao ka ang de yup yang ka ang de kem yang nu meng chan yang yi la kai se ong si bu de tao ma commercial phai bu pok bu ching ne tao gi bu worship spirit pa yong a town ne meng de no ya ha ma chong ya la chan si tao ge tao ki ngoyang ki hayang tao me misuse of authority tao ma kum jing ma wang lam kai yo se ata pa high priest ang boyang tao be ma alo ba priest lan ang boyang tao be ma temple officials to kum jing ma toi lung balan ngo boyang cham bong lak chine se toi lung balan ano temple police hado kum jing ngo bo police lan temple police tao lan ngo boyang ano tao de yang in lak lan ngo boyang hanya pe lak lan ngo boyang cham bong lak ka dan ngo boyang istaba khang ma ngo kai no hayang boy iman da pabu hangi ba authority ngo ya pe hado kakshu ye chun pe iman tao misuse ne meng chun ngi bu chene se jisu iman da mong ye mai ngona teman lai de lai wan de tao ma money changers ngin chele palan ngo hayang tao lan table jisu chung yang leng win se da tao mong ina hang nang ngin chele ne ong bu si Jerusalem yum nong ma no man tao ong tao ya Jews kataran foreign kadang mu pai buyang foreign ngin ya yang pai buyang anyo Jews kataran hado iman Palestine nubu
pai bu yang hayang boy iman ngin alam nyi ngo bu jayo alam ngin cha bazar ma chun lang ngin ano ngin cha ba temple money okay yum nok to ba ha dong ngin phalak to ba iman wang lam ngo bu jine to okay ocean pai ya pai to yum nok to phalak ngin nang palan mang bu kai no hayang to yum nok to phalak ngin na yum nok mai siong to bu jine to okay kadalan pai wa yum nok ma lai che yang a che le yang a ha dong ngin phalak se pai bu tau ngi yang apa money changes lana iman apa advantage ya bu iman apa hadong ngin chele bu rate exchange rate pa chamloi high bu kai tau chine public lana tau ngin chele yok bu kai exchange rate chamloi high bu chine India ngin 69.70 paisa phagama American ngin na $1 tau kai no tau kia ngin na chele yang hai yum nok ta phalang nangai bjene e wanda to money changes lana high rate ya yang kadalan da sangnadam ngin chele yo to line me yong yang ngo hayang to long line yong hu bjene queue me yong hu bjene atam phat pa yang under the table no ni phang ma pau pa yang yong pa yang mong si chele tai anu toi nan bulan jing balan ba pa yang shomu pa ba yong ngo no iman chance ya okay teki ngi bujine tisua ai tau ji ja apa nong me yu ko nong ma teki yeleng ha bode tau ki hang leng bu se i mong si yang ha do money changes on table ki sung yang lem bu ngi na ani yo tau me yan mok yan ha yo balan ha do ngo haki bu yan mok hai kaung da phala ka ja se Jerusalem market ma bu alo kan mabu yan moklan ya pa yang cheap price ba ya pa yang tau ni pam sandi nak yo bu ba yan mok pa loi phai wan bu kai ma tau yan mok cha ya yang ni ha cha ya yang tau pai bu yang tau de animal inspector lana a ching ni da lai lak lai yang lai nang ni ya muka chinga sisul bu king nang ge ano no nang ni ya naw a chinga siom bu king nang ge tau ka ong men ya ja hado hama tu man ya pai wa ni sak tok si u jine no hat chamloi hang ki ni me ong kai kada ma bu de ki ngai bu de he ang tau ngi yang chi su yo nang ma hado hang ling yo hang yo hado ya pai tu fa tan ja si yang hado pai le palan e chang tai wa tau jine chang dai bu ja kada la no ok lang le lung bu jine chamloi wan lung bu jine hay hak wan lung yang iman jing income mình mấy cái lung kai iman ya pai bu ba ni min chak kai se mau min chak kai se tek min chak kai se tu dei bu jing ne khatala nang ngina cha jang cha to win hay ha khatala da yong sang tau au su yo na yo pai ba la no to ki mu Jerusalem market main market ma au su cha da 7 shekels iman hikinit ha hayang boy Jerusalem yum nok ya pa yang ang bu hado au shu cha da ba 50 shekels no phalang atholi 50 phalang nangai tau ki e bu jene chi su to da mong yamai bu ngoyang ke anyo hado mong bu high priest animal inspector temple police merchants hado kong ko nexus se kama tie up connection iman ba connect nemeng yang achau nyoy mo bu ba reverend ba hi ba ata ba ngeng ba e hang mo yising buki hangi u cha ba income pe line ba e lung so bu no hadu sai bu kadan pe income pe line lung so bu kai hang sin profit pa ya ba e de siong bu tam phai yang pai nak si to bu iman tam han hat ne si bu no hatung ngi bu jing ne oh reverend ba noi ha ki ngo pe nemeng kama high priest noi to ki ngo pa meng kama ano yum no ma tuling kai sa ang stop lan to ki ngo pa meng kama ha do dala yang jisu yong mong meng yang ki yang iman sunga lem yang jisu changa tai bu taman ngina yang jisu yang ki it is written my house shall be called a house of prayer hatu ki nyan ngo bu yichia ha ka ngo nang bade nok te ya yupu nok sai e ngo nang bade pasal nok si yenang bade ninjeli bo si yenang bade chamba si yenang bade anok te yupu nok si la tau kan bong ma yup lak sina pai la tau kan bong ameng tau bu ameng un bu tau yang yan la jing mai bong mai pai yang ka ka tu lui mai tai la ha to hi ngok bade se chi su
karanda ngau bu ngau kamana lai da lai wanda tau nyanyang nginang Jisui bu ngau hado ngawa John chapter 4 verse 23 da lai wanda Jisua Samaritan nawati ibu ngau no mana hado kakang mom kerism kakang hayup la kada si inang no toman Jews rana Jerusalem yup kam hay kawang chai la kada si inang no hayang pui tongi si cha hibak cha pai kubu kawang ya la ka awin yahama ida yup kum la kai hado ya la tau ni pai kubu si bua Jisua Jerusalem nyaw wangbu jadi wangbu spiritual worship hado chamlui wangpong ya se Samaritan now ada ngau bunginang. Teman jeno listen atau ngonang kumjing church devotional service Wednesday service Saturday service hangshin mo yapai tahu no. It should be a spiritual worship hour. Yahama maya yang pai balan. Yahama hanggi ke yang pai balan. To nyai pai balan. Takatin na pai balan te. Kawang touch na mengbu hip-hop. Kawang bu tuloy may bu tau bu hip-hop na worship lang ngonang. Teman theological college mga wanda, how to worship Christian worship class, how to young